जोजलापा ज्ञान हिउपाया आधार ख अले वही ज्ञान या त सकसिया नुगले थेंक धाथुकेको छको माध्यम ख संगीत अले वही संगीत या माध्यम हलिन्यंक ज्ञान या प्रसार या नाचना दिम छम साधिका छम उपासिका थौ चपा छिया पहाजियादी हजुर सक्ने फाजमे जिपी हनी बहपी व्यक्ति पिना प खलाबला याको निति जिसकुन्तला थना वेहि दुन अले जिनाच न ध्याय दुन कि छम साधिका छम उपासिका चाहिँ थौ जि चपा छिया पहाजियादी तका पक्कैन छिस दुखमाना हेना दि हेथुङको जुइमा छिगु दुखमा पक्कैन मिलेन जुगुदु थासा थौ छि हनी बहम मेहालामी लोक प्रसिद्ध मेहालामी रमना श्रेष्ठ या तथान बनाएको ख वेक नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिया नखिमे जुजियादी वेक नाप ठाउँ छि स तो ज्ञानमाला या ठाउँ कने या स्थिति नापायो स्थिति अलि ठाउँ कने चाहिँ वेक छुछुके व्यस्त ख थै विशेष खलाबला याको छि सासा वेक यतना चपासे लसकसे रमना सित चपासे लसकसे नाचना सुभान हजुर ठाउँ कने छुछुके व्यस्त ख ठाउँ कने चाहिँ संगीत जा संगीत ख तर ज्ञानमाला भजन या संगीत चाहिँ आपला आपा व्यस्त चाहिँ आउँछु ल हजुर हजुर रमना श्रेष्ठ ना गुली जागुदु ज्ञानमाला भजन नापा ठाउँ कने सनाचंगुदु ज्ञानमाला भजन व रमना श्रेष्ठ चाहिँ पर्याय थे जियाचंगु ठाउँ या इले नापा चाहिँ सकिपाया मे लोका भागु मे ठाउँ कने न अति हे चर्चित जियाचंगु मे हजुर वो नापा चाहिँ छिगु नाना स्वागु जुल वला तुखे जुल संगीत चाहिँ छिगु पला दक्ले नापा गु किसिम चाहिँ न्यागु खवस ककना दिसले संगीत चाहिँ जित मचाबलेन चाहिँ यो अले जिमी बा मा चाहिँ संगीतया पा राखी ख मलाई अले बा न चाहिँ जिता मचाबले चाहिँ मचादा छ क्लास टिडुबले चाहिँ जिता छौ लता मंगेशकर जी चाहिँ ऑडियो कैसेट बिया बिजाउदु लंदन या अल्बर्ट हॉल जुगु वो लाइव शो या कैसेट बिया बिजाउ अले वो एकदमै चाहिँ वो मेन्य न्य चाहिँ जिगे चाहिँ दुनो निसे चाहिँ आव संगीत प्रति चाहिँ जिउ छौ छुडावा लगाव दया होला है अले वे मेसेको सेको चाहिँ जे मिहाल्यो सेका छन तर जिउ चाहिँ छौ तसको है अन्तर्मुखी स्वभाव जुले चाहिँ जिता ठटे पिने वया चाहिँ मेहाल्यो चाहिँ जे गुब्लेन सोचे मयन है तर धराने चाहिँ जिउ जन्मस्थल धरान ख धराने चाहिँ 2048 साले चाहिँ तेस्रो राष्ट्र बौद्ध सम्मेलन जुल अले राष्ट्र बौद्ध सम्मेलन जु इले चाहिँ पोखराया वरिष्ठ मेहालामी संगीतकार हने बम सोम वज्राचार्य दाई धराने बिजाउदो राष्ट्र सम्मेलन चाहिँ भजन हाल्दा अले उगु इले चाहिँ उस पोला चाहिँ यहाँ हेरे वहाँ हेरे कहाँ रहेछ बुद्ध ठाउँ भजन हाले त चाहिँ जितन चाहिँ अनुरोध याना बिजाएर अले वेकअप यो चाहिँ फिमेल सिंगर मरो अवस्था है अले चाहिँ वो मेहालाबले चाहिँ अले जिबी सक्ले पास पिचोना चाहिँ कोठा जा कचोना चाहिँ भजन प्र्याक्टिस नाचना हो अले जी चाहिँ लिउने पट्टि चोना चोना पास पि सक्ले न्याने अले जिम्मे हाउ चाहिँ वस पोला टा साटमा चाहिँ फरक्क लिउने सोया चाहिँ वस पोला छिरेटी खेमे हाल्दी ढुङ्कला ढका डाइडला हजुर हजुर अले चाहिँ अह महाला नि 48 साली ख हजुर हजुर अले अह महाला नि नगाडाया अले वस पोला चाहिँ जिमीको छौ प्रोजेक्ट हो ज्ञानमाला भजन या यदि छिगु इच्छा दस चाहिँ थो प्रोजेक्ट ज्याट अनुरोध या नाचना नगाडाइ बिजाट अले चाहिँ जी चाहिँ जिउ ढका चाहिँ जी एक्सेप्ट हैन स्वीकार हैन चाहिँ अले उबले चाहिँ काठमाडौँ या चाहिँ छक्लन्टो ज्ञानमाला भजन चाहिँ पेपु वसपोला चाहिँ जिता रेकर्डिङ याका बिजाट दाइले चाहिँ जो सांगीतिक यात्रा न ज्ञानमाला भजन चाहिँ शुभारम्भ जु यहाँ बुझुल बान भाषा लता मंगेशरिया हजुर हिन्दी में हजुर बियादिल ऑडियो हजुर हजुर वही नेना चाहिँ छि संगीते जुगु छिगुपति पलान्या त जिगाप ज त हजुर अले भजन पाखे सांगीतिक यात्रा सुरु जुर तर हाग्न भजने आबद्ध जी ढुङ्गा चाहिँ सकिपा चाहिँ गथिना चाहिँ स्वागु ख नेपाली सकिपा चाहिँ कसकन खाना तर चाहिँ फरक धार जुल नि हजुर एकदमै डिफरेंट ख वास्तवै ठो चलचित्र निर्माया या अशोक शर्मा निर्देशक चाहिँ अशोक शर्मा
निर्माता निर्देशक अशोक शर्मा चाहिँ श्रीमान्य पासा ख अहिले वेकन चाहिँ चलचित्र देखा चंगु इले चाहिँ जिता अफर वर्ड हामीलाई निर्माता निर्देशक पाखे अहिले अन चाहिँ सम्पुजित बास्कोटा दाइ त चाहिँ ऊ चलचित्र संगीत निर्देशक चाहिँ सम्पुजित बास्कोटा दाइ हो अहिले सम्पुजित बास्कोटा दाइ नपा चाहिँ अन प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाहिँ जिम्मे म्युजिक सिटिङ जो ल अहिले अन चाहिँ म्युजिक सिटिङ जो चाहिँ अन चलचित्र चाहिँ पार्श्व गायनीय यात्रा चाहिँ शुभारम्भ जो ल अन वो या ढुङ्गा चाहिँ राम जाने एकै नजर पर्दैमा ज्यान जाने नगा चलचित्र फर्स्ट में आला अतिको चाहिँ सुपर डुपर हिट छु ल अन हान्न चाहिँ अशोक शर्मा दाइ न चाहिँ जी धराने धुपले अहिले हान्न फोन हेर्न दिल अहिले चाहिँ ठैन हाना मेरो छपु चाहिँ हिट नम्बर हालेमा ल मेतसको हिट ज्याछ न हिट नम्बर मे छपु हान्न हालमा ढगा सटा दिल अहिले वो चाहिँ रातो टीका निधारमा टलक्क टल्क्यो है अहिले वो हाला वो झन् चाहिँ एकदमै हिट छु ल हैन म अहिले चाहिँ वो हालढुङ्गा चाहिँ हान्न चाहिँ अहिले सम्पुजित बाँसकोटा दाइ नयाँ चाहिँ जिटा टीका भण्डारी संगीतकार टीका भण्डारी न चाहिँ तिमीलाई खोजिरहेको छ ढका नम्बर बिहा बिचार अहिले टीका भण्डारी जो नपा चाहिँ हान्न यहाँ चाहिँ अनहान्न चाहिँ गोली सिसाको हाला हो गोली सिसाको हालढुङ्गा वो न हिट झुल्गा ह्याट्रिक हिटै झुलो ध्यान हो है अन चाहिँ प्रत्येक उगो इले चाहिँ प्रत्येक चलचित्र चाहिँ हिट नम्बर में हाल्दा चाहिँ जिता सहभागी चुला नाचौँ झुल्गा फुक्कै अझो फोक नम्बर फरक धार ध्यामाला अहिले हान भजन आध्यात्मिक अलौकिक हजुर ज्ञानीय छौ माध्यम भजन हालेको छौ छुट बेग्लै ओ शैली दो आना ज्ञानमाला यो मेगे पहज हजुर हजुर ज्ञानमाला भजन हालाचना दिम छित हजुर सकी पाया वन हिट नम्बर हालेको छु लाभले यो अनुभव गथे जुल छौ शान्त स्वभाव सरल स्वभाव ज्ञानमाला भजन हाले मागो आना ओ डान्सिङ नम्बर जुल हामीले छौ मास्टर फारियाको पति वो मे हाले बोले अनुभव छ कना दिसाले वो सोर्युपति रेंज मिले जुल कि मिले जुल कति जुल अनुभव चिसन ढाटिङ ज्ञानमाला भजन वो संगीतीय साधना त्यसमा गम्भीर विषय ख म हो जी चाहिँ गुगो इले चाहिँ फर्स्ट पेपूजा ज्ञानमाला भजन रेकर्डिङ याना तर अनन्तिनी ज्यू चाहिँ छि चाहिँ जे विधिवत रूपमा चाहिँ गुरु तया चाहिँ संगीत सेका है शास्त्रीय संगीत आधारभूत ज्ञान कया उगोइले चाहिँ जे गुब्लेन ठोसो चाहिँ मैना कि जे चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ थेना चाहिँ संगीत खेले चाहिँ थेना प्यामै लगा छाडा चाहिँ जी नाचन न है ज्यू चाहिँ तस्का चाहिँ अन्तर्मुखी स्वभाव जोले चाहिँ जिटा ठेना प्याउ या चाहिँ मेहाले अझै ज्यू स्वभावै मरो है अहिले गुरु पिनामा चाहिँ गम्भीर रूपमा साधने नाचनु अहिले गम्भीर रूपमा चाहिँ लता मंगेशकर मेजको आत्मसात याना चाहिँ सेका चनगो झोले चाहिँ त चलचित्र मेन हैछ जो क्यारेक्टर जो नेचर चाहिँ एकदमै डिफरेंट धार ख हो सिसाना दयादिले सिसा सिगुना जला ह्याट्रिक मे ख लोका भागो आटकना उले सदाबहार ज्यासँग पति मेजल हजुर अहिले चाहिँ आ चलचित्र मे हालमा अहिले रोमान्टिक में हाल्दा चाहिँ जिगु लागि तस्कै चुनौतीपूर्ण का तस्कै ठाकुरको जाय सुरताल वे खजाना चाहिँ ओके वो रोमान्टिक जुइ है तस्कै चाहिँ ठाकु ज्या ज्या सँग जिउ लागि तर सम्बुजित बाँसकोटा दाइन चाहिँ बालक अभ्यास हेका थप ब्याह लुया चाहिँ ओ मे हाका दिल अहिले राम जाने हाला अन चाहिँ हान ठो रातो टीका हाल्नुगा हान खाली हरेक चलचित्र चाहिँ वो फोक नम्बर रोमान्टिक नम्बर चाहिँ जिउ भागे भयो जो उले हजुर हजुर अठे चाहिँ जे होस् ठाकुर जाना चाहिँ हाला तर एक्सपीरियन्स न जिला हजुर एकदम अलि वे सकी पाया मे यो हिट नम्बर वेट हुँका चाहिँ के त चाहिँ निरन्तरता बियामा दियाउले थे झुल्का वास्तवै झिसकले सस्योनी समय ढाइ चाहिँ अनित्य ख नि सामगो बुद्ध शिक्षा सेके ढुङ्गा जा ठुली जा झिस सिउए ख उगो इले चाहिँ जस्तै धानु 52-53 चाहिँ 58 तक चाहिँ कन्टिन्यू चलचित्र त हैन अहिले 2059 साले चाहिँ धराने चाहिँ चतुर्थ राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन जुल अहिले चाहिँ काठमाडौँ दुख तर जी आपा चाहिँ धराने चाहिँ मिटिङे लागि हुना जन्माउ ज्याछ न ओ चल सम्मेलन या लागि चाहिँ है 1-2 महिना 2-3 महिना हुना जन्माउ ज्याछ न अहिले उगोइले चाहिँ थाना सिम्फोनिक स्टुडियो के जिता माला चनेले जी धराने ठेना चने छु हजुर हजुर अठे ज्याछ न वास्तवै चाहिँ अहिले आ बटिसा अहिले अन बटिसा 2 वर्ष त्यसै चाहिँ धराने जन्माउन
छु पारिवारिक व्यस्तता मग बाध्यता हजुरले चाहिँ 2 वर्ष जे धरानेन चन्माला वो थन्माबले चाहिँ जे उखे दया जोङ इले चाहिँ अले एना चाहिँ क्रम टुटेजल दामला हजुर छित चाहिँ ज्ञानमाला है साला हजुर अध्यात्म छित हजुर हजुर साला सागुजुल हजुर गुछि धैर्यला धराने चनाचन्यो श्रेष्ठ परिवार या होला अलि थन सोनिगले छुदु धासा साक्य वज्राचार्य पि चाहिँ यको बौद्ध धर्म के छु खातु त्यातला धर्म ये छु जात दैमको तर जिसा खना चाहिँ साक्य वज्राचार्य कुल्या पि चाहिँ यको बुद्धिस्ट खना चाहिँ धरानीयमा म्यामचा धराने श्रेष्ठ कुल्यामा म्यामचा चाहिँ गु किसिममा चाहिँ बौद्ध धर्म के आबद्ध जुखले आलाची राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिया ची नकी मेजुना जियारी ओ यात्रा गु किसिममा यात्रा श्रेष्ठ म्यामचा मकी जे बिच पालिपा हलवाई राजकर्णिकार खजिफि हजुर 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 राजकर्णिकार ख हौगले चाहिँ जिमे ओरिजिन चाहिँ हौगल ख हजुर हजुर हौगल हौगल हजुर येले व्यापारिक क्रम चाहिँ हजुर अले भोजपुर जिमे बाजापे हजुर हजुर भोजपुर ठेंका बिजाटा अले भोजपुर ठेन ढुङ्गा चाहिँ जिमे बापिने जन्मस्थल धामाला भोजपुर है धानु नेपाली इतिहास विकास लासा बुद्ध धर्म थेरवादी बुद्ध धर्म चाहिँ उद्गम स्थल रहे भोजपुर ख हजुर भिक्षु महाप्रज्ञा चाहिँ भोजपुर विजय ढुङ्गा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ बोल्न नहुल धामालाई है अहिले उखो इले चाहिँ जिमे अझै बायामा चाहिँ वो बिहारिया चाहिँ कार्यकारिणी सदस्य बजे अझै है अहिले चाहिँ वो बिहारिया चाहिँ एकदमै चाहिँ श्रद्धा दुम चाहिँ उपासिका जोले चाहिँ उको इले चाहिँ अझै त चाहिँ विशाखा उपासिका धका ना तया बिजाहरू चाहिँ भन्थे बिन्छ है अनि हामीले चाहिँ राजकर्णिकार परिवार खजिपी अन चाहिँ अझै बाजा पिनेको पाले निसे चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ न्याउना जङ्गलका राजकर्णिकार चाहिँ बौद्ध तय ख उन विशेष रूपमा अझै चाहिँ भोजपुरी बिहार लागि अहिले जिमे तबा बाजा देवबहादुरहरूलाई ढामा चाहिँ भोजपुरीसम्म चाहिँ तस्कै सुप्रतिष्ठितमा चाहिँ साउ ख हगे वसपल बाजा चाहिँ भिक्षु महाप्रज्ञा जीवनी विकासोल ढासा अन देवबहादुरहरूलाई ढका छम नाउले जो उ चाहिँ जिमे बाजा खज ओके चाहिँ अझै बाजा पिनसँग चाहिँ न्याका वया बिजागु पुनः त पिना बिजागु पुण्यफल चाहिँ जिम भटिचा सेवाया खङला बुद्ध धर्मै ढका जिउ मनायो हो हजुर विशेष रूपमा अझै बाजा पाखे हे ओ लगाव ओ यात्रा चाहिँ छपाके यहाँको छ हजुर हजुर थो नकी मेजु जुङका हजुर छुछु ज्याजो चाहिँ यहाँ गुदु उसका कना हजुर आठो जी ज्ञानमालय चाहिँ थगो जीवनी विकास सोएबले चाहिँ दक्षिण नपा धरानिया बुद्ध विहार ठेङ्गाउनमा विक्रमसम्म 2018 सालले चाहिँ स्थापना जोगो धरान बुद्ध विहार चाहिँ धरानिया फर्स्ट थेरवादी बुद्ध विहार ख अहिले उगो विहार चाहिँ जिपे चाहिँ मचाबले चाहिँ हुनुहुन्छ न माना प धरान बुद्ध विहार स्थापना जोगले चाहिँ अन भन्टे पिन्टा भोजन दान यही पिए दैमुखले भन्टे पिए चाहिँ फुक झिटा छे चुना विजय झिटासँग चाहिँ भोजन चाहिँ अन दान प्रदान याना चंगु संस्कार खज्यौ ओके चाहिँ सायद मा बापिनसँग हजुर अझै बाजा पिनसँग याना बिजावे चाहिँ संस्कार दया ओठे ओके भाग्य चुलाउ ढामल जी त अहिले चाहिँ अन बिहार चाहिँ मचाबलेन चाहिँ उहाँसँग चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ जे 50 साले चाहिँ त्यो नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन जो इले चाहिँ अनुपत्र होला ज्ञानमाला सहभागी जिता अहिले उगु हे इले चाहिँ अन्धराने चाहिँ बिहार अध्यक्ष विष्णुदेवी श्रेष्ठ लगायत सक्ने थकाली पे हुने भए उपासिका पिन्छ चाहिँ जिता अध्यक्ष नीलकुमार स्थापित निनित चाहिँ संरक्षकका तया चाहिँ ज्ञानमाला संघ सुनसरी लगाए स्थापना जुल 50 साल अनुसार चाहिँ निरन्तर अथक अनवरत है ट्यानोमा चाहिँ ठाउँ अठिन चाहिँ त्यो ज्ञानमाला चाहिँ लगे जाजना चाहिँ संस्थागत रूपमा न चाहिँ गायन या रूपमा न चाहिँ हो त्यहाँ लगे जो चाहिँ 2052 साले हाना बौद्ध युवा 60 टका अंश स्थापना जो उकेन चाहिँ जे अध्यक्ष जो जायना सेवायना
अनलिपा चाहिँ 2059 साल 2050 काठमाडौँ जुल अनि 52 पाल्पा जुल अनहान तेस्रो सम्मेलन चाहिँ भक्तपुरे जोगा है 2056 सालले फर्स्ट टाइम चाहिँ भक्तपुर भयो उसले हजुर अहिले चाहिँ थन भक्तपुर चाहिँ हान्न 2059 सालले चाहिँ धराने चतुर्थ राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन आयोजना जुल हजुर अहिले जो चाहिँ उब्ले चाहिँ जले 59 सालमा चाहिँ जे त्यो नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति चाहिँ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जुल अन चाहिँ हान्न लिपा चाहिँ जी हान्न महासचिव नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति चाहिँ महासचिव जिया चाहिँ ज्याएन हजुर महासचिव जिया ज्याएन अन चाहिँ हान्न चाहिँ 2000 पनौतीखे जो चाहिँ 8औं राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन चाहिँ जे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिया से होइन अन्त त्यहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यो नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिमा आबद्ध जो चाहिँ 2074 सालले चाहिँ चारुमती बिहारे ऐतिहासिक चारुमती बिहारे जोगो 9 राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन या अधिवेशन धानु उबले चाहिँ जे अध्यक्ष जुल हजुर होइन अध्यक्ष जुल अहिले अध्यक्ष जुई ढुङ्गा चाहिँ अध्यक्ष बेनापा चाहिँ जिम्सा चाहिँ जिता लुम्बङ्के मास्थ्यो गुगु दिन चाहिँ जे अध्यक्ष मनोनयन जुल निर्वाचित जुल उगु दिने चाहिँ हेटौडा निवासी चाहिँ जे हने बाउमा महारत्न वज्राचार्य दाइन चाहिँ ओ चारुमती स्तूपा न्याने चाहिँ का नानी छि अध्यक्ष जुयाडी ल आज छिगो लाटे चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ दान तयाबी छि पूर्वाञ्चल पाखे चाहिँ त्यो ज्ञानमाला भजन त चाहिँ बौद्ध जागरण याटा चाहिँ उनमाने छिगो टिम ढगा डाइबियाटा सायद वो तरङ्गे आशीर्वाद खडामा छाडासा चाहिँ अले उसपल उनी ढाडुङ्गा चाहिँ आज छु झ्याले ढेबाजको दया चाहिँ मजिला छ सार्थक ज्यादा या मालामको अले चाहिँ जिमसँग आठो ज्ञानमाला भजन मार्फत चाहिँ बुद्ध धर्म जागरण यामाल ढगा चाहिँ ऊ ज्याजोयाना चाहिँ ज्ञानमाला बौद्ध जागरण अभियान ढगा कोछिना चाहिँ जिपे पूर्वाञ्चल हुन है दक्षिण अध्यक्ष जुई ढुङ्गा जिपे चाहिँ छौ बस हो पेङ चिचिको गाडी ल्यान्ड क्रुजर त पाजर त जना प्राडो त जना चाहिँ पूर्वाञ्चलले चाहिँ धरान हुना फर्स्ट कार्यक्रम अन्याना अहिले अन पूर्वाञ्चल क्षेत्र उपसमिति का गठन याना अन चाहिँ जिपे भोजपुर अन खाँदबारी चैनपुर धरान खाँदबारी चैनपुर भोजपुर याना चाहिँ पेठा हुना चाहिँ ज्ञानमाला भजन जागरण कार्यक्रम याना होया खाँदबारी ज्ञानमाला भजन न गठन जुल अहिले वही हिसाबमा चाहिँ आथाना ललितपुर क्षेत्रीय उपसमिति गठन जुल भक्तपुर क्षेत्रीय उपसमिति गठन जुल काभ्रे क्षेत्रीय उपसमिति गठन जुल बनेपा अहिले किर्तिपुर चन्द्रगिरी अहिले काठमाडौँ क्षेत्रीय समिति दगा चाहिँ जम्मा नेगु क्षेत्रीय उपसमिति खे चाहिँ जिमसँग सङ्गठन विस्तार हेर्न हजुर थौकने छुन दयाजङ्ग दुधासा छि नकिजी तंका चाहिँ ज्ञानमाला यो स्वर्णिम युग तकान दयाजङ्गदु छम योद्धा कथन स्वर्णिम युग या छम योद्धा कथन नालाका तगुदु तगुली तक प्याछि त्याका छिस जी गठेटा है झिगु चाहिँ क्रियाकलाप त ज्याजोट सोया चाहिँ मूल्याङ्कन यान्डेमले चाहिँ सक्लेस अध्यक्ष नाबाज ठोक छिगो पाइन्यन डोली तस्मा लेटाल है झिसम फु चागो कठ चाहिँ याना चोना र अझै याउन यो बाँकी दनी त्यो धर्म या जागरण आध्यात्मिक ज्ञान या जागरण या नीतिको ज्ञानमाला समिति निसङ्को दो हजुर त्यही ज्ञान प्रचार या नीति समिति गठन या माके माथे छ गथिता छि त दक्षिण नापा ज्ञानमाला इतिहास चाहिँ फुइका सोयोसा नेपालले थेरवादी बुद्ध शासन या पुनर्जागरणको या जोगो इले वसफल धम्मालोक भन्टे पूजनीय धम्मालोक भन्टे पूजनीय अमृतानन्द भन्टे न विक्रम सम्वत 1994 सालले ऐतिहासिक स्वयम्भू परिसर चाहिँ ज्ञानमाला भजन खल स्वयम्भू स्थापना हैन बिजाटा है अहिले उगु ज्ञानमाला भजन खल चाहिँ छ स्थापना हैन बिजाओ खनि नासा चाहिँ उगु राणाकालीन युग चाहिँ पेम मनो छटा मुने मजेगु इले चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ ननाउने अवस्था चाहिँ है अहिले अझै अवस्था चाहिँ वसफल पिनसँग चाहिँ त्यो सङ्गीत माध्यममा चाहिँ मन्टेस्थ अपुको
थो बुद्ध शिक्षा सेनिकने फै ढगा चाहिँ अले राना पिण्ड चाहिँ भजन जको ख ढगा चाहिँ थेना वन ढासा चाहिँ इमसन झिटा चाहिँ बाधा याइ मुख ढगा चाहिँ ज्ञानमाला भजन स्थापना हेना बिजाउ जुल है अब ज्ञानमाला भजन चाहिँ आप्लो आपा चाहिँ धानुरे पञ्चशील अष्टशील चाहिँ शिक्षा मखु दानशील भावना शिक्षा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग त चाहिँ अनुसरणीय ढाँचा चाहिँ दुःख निवारण या फै थजे थजे बाबाल व्यवहारिक नैतिक शिक्षा त ज्ञानमाला भजन चाहिँ सम्प्रेषण या गुली चाहिँ थो डेनिङ जिल्ला जिल्ला चाहिँ धरान पोखरा पाल्पा मखो भोजपुर फुक्को ढाँचे काठमाडौँ यही यला खोप कौन ढाँचे चाहिँ ज्ञानमाला भजन चाहिँ स्थापना जोगो जुल हो राजनीतिक जागरण धार्मिक जागरण हजुर नारी उत्पीडन ओब्ले ओब्ले चाहिँ आँखा पनि मरुने हो नारी पिण्डले नारी उत्पीडन विद्या बने माला धका चाहिँ थजो थजो भजन जुल सामान चाहिँ विदेशमा जका आयात्या मुखो छिए चाहिँ उद्योगी जुइमाला नै थजो थजो भजन त चाहिँ छौ शिक्षा जागरण या रूपे चाहिँ थेन वया चुङजुले चाहिँ ठो धान समाज छ बालाको भिङ्गो हिउपा हेटा चाहिँ ज्ञानमाला भजन उहिले चाहिँ बाला भए चाहिँ छ योगदान बिहाचौँ हो ज्ञानमाला भजन समिति के आबद्ध जीतनका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन थी थाहा छैन झाइदिल जी सायद नेपाल दे बुद्ध जन्म जोगो दे जुल हजुर अलि बुद्ध जन्म जोगो दे धका वर्ल्ड रेकर्ड न तेडुङको कुदो तर गुली ज्ञान प्रसार जुइ मागु ख ओ मखना दिबले चाहिँ कति अनुभव जी छि त जिन ठो विषय चाहिँ तस्कै चाहिँ झिसन वेमा विषय ख जस्तै ज्ञानमाला भजन सुर ताल्य मनोरञ्जन हाल्यौ र ज्ञानमाला भजन दुठेना चंगु बुद्ध शिक्षा याता चाहिँ ठिका भजन हालेबले चाहिँ मेवे चाहिँ एकदमै आनन्द अनुभूति हुए थैटन गौरवताई ओहो थजो थजो विषय जुली का भगवान बुद्ध चाहिँ विश्व शान्ति या नायक जया बिजाओ विश्व या चाहिँ शक्तिपुञ्ज जया बिजाओ ह तर ज्ञानमाला उको इले चाहिँ छगु धार्मिक जागरण हेट छौ भक्ति मार्ग वन्त चाहिँ छौ माध्यम जया चोङ खसा आ चाहिँ झिसा चाहिँ ठो ज्ञानमाला भजन चाहिँ बुद्ध शिक्षा डुगु चाहिँ आह छ चाहिँ मन्टेस निनिकने या भएमा ठुइका चाहिँ कमसे कम आधारभूत ज्ञान चाहिँ झिसा सेका सिका कया चाहिँ समाज भिङ्गु हिउ पाए भएमा ढेगु झिउ चाहिँ विशेष प्रयास ख गटे कि ज्ञानमाला बौद्ध जागरण अभियान ढका जो गु कार्यक्रम ख त्यो चाहिँ यसले न न्याना चौडु नापा नापा चाहिँ भजन जको प्रस्तुतिको विषय खस चाहिँ भजन हाला चाहिँ भजन प्रस्तुतियागु मध्ये न चाहिँ छपु भजन चाहिँ भन्टे या गुरुमा पिनेको पाखे अथवा बौद्ध विद्वान पिनेको पाखे चाहिँ ऊ भजन या चाहिँ भावार्थ हजुर व्यक्ति विश्लेषण अब के छु धया चंगु गठे या चाहिँ जीवन भिने डायो जो विश्लेषण चाहिँ भन्टे गुरुमा पिनेको पाखे चाहिँ याकबले चाहिँ उके हन मेवे चाहिँ एकदमै बालाउ चाहिँ छौ फिडब्याक वया चंगु हो विशेष रूपमा जिन छौ खना चुनो चाहिँ थन सुन ढासा चाहिँ ज्ञानमाला भजन या साधक साधिका ज्ञानमाला भजन कर्मी पि हो भन्टे गुरुमा पिनी नप चाहिँ मको समन्वय याना तिनी जे न्याउन ढासा तिनी झेगु चाहिँ निर्दिष्ट लक्ष्य चाहिँ हासिल चाहिँ छाना चाहिँ ज्ञान मठुइक भजन हालेबले चाहिँ ओ खाली संगीत छौ आनन्द चक्क चाहिँ र ज्ञानमाला भजन रहे चाहिँ ज्ञान ठुइका हालमा ज्ञान यागे माला जला स्वाम हजुर र संगीतबद्ध जका याद जला छगु छगु खंगो या त चाहिँ लयबद्ध याना संगीत छिना ताकि सकल नेनामी पिनुगो पति नुगले चाहिँ ठिफेमा आमूल परिवर्तन जुइ फेमा देखो वो लक्ष्य जुल वो लक्ष्य प्राप्ति ज्यासँग तो के माथि दक्षिण नापान जी थमेसन छुटुइकाले होनी होने जी दक्षिण नापान जी जिन चाहिँ संगीत माध्यम ज्ञानमाला भजन माध्यम चाहिँ दुग्यङ्क बुद्ध शिक्षा बुद्ध धर्म चाहिँ न्या हो नाम उपासिका ह गौरवपूर्वक दाय छाना छ नापजा दान या शील पालन या जका ठिका छ ना तर जब ज्ञानमाला भजन होया अलैठी नै जे बुद्ध शिक्षा चाहिँ बन्यो विषय ख ढगासिल अननि चाहिँ तिनी 2050 साल अनि चाहिँ तिनी है अले अन चाहिँ परियति शिक्षा परीक्षा 3 कक्षा बिहाबले चाहिँ ओ ठैना बनमा खनिका अले चाहिँ
ज्ञानमाला भजन चाहिँ हालिबलाई चाहिँ जिटा भन्छ बाबा लाउ एकदमै चाहिँ उपदेशमूलक भजन चाहिँ भन्छ लेउ बानिदुछु ज्यू अहिले चाहिँ अझो कारण चाहिँ जी चाहिँ ज्ञानमाला भजन या सफु स्वयं ज्ञानमाला प्रकाशन या सफु धम्मपद अन चाहिँ परिति शिक्षा बुद्ध जीवनी चाहिँ बारम्बार अध्ययन नाच्नु छ अहिले चाहिँ अध्ययन चाहिँ बाबा लाउ चाहिँ शब्द टक्कया भजन देख्यो भन्टे पनि उपदेश नेना चाहिँ भजन देख्यो थिएन चाहिँ ठो ज्ञानमाला भजन हालायसेको विषय जुल ओके चाहिँ गठे जी भटी चाहिँ ठिकेको कोसिस हेर्न चोना ज्ञानमाला भजन या माध्यम जी ज्ञानमाला भजन हाला चोना दिपी सक्ले उपासक उपासिका पि ज्ञानमाला भजन कर्मी पि धर्म पासा पिन्छ न ज्ञानमाला भजन हालेर चाहिँ भटी चाहिँ बुद्ध शिक्षा सहेका चाहिँ हाले ढासा चाहिँ झिउ चाहिँ लक्ष्य हासिल याट अफे अटेस्टो झी ठन्डा लगा जी ठोन चौप धामास थियो झी ज्ञानमाला सफटी चाहिँ अमृतानन्द भन्टे न ढाइ बिजाउडो के ज्ञानमाला भजन हालामी पिन्छ हाली पिन्छ लागे राग सुर ताले जक चाहिँ लिप्त जुया भजन हाल्लासा कुशल या सट्टा अकुशल जी उखे चाहिँ ओ ज्ञानमाला भजने डुठ्याना चोङ चाहिँ अमृत पद भगवान बुद्ध ज्ञान चाहिँ ठिका नालाकाल ढासा अनुसरणना जीवन याकाल ढासा जीवन अवश्य सुथालाई लगादै बिजा र तस्क या ओके जी सक्ले ज्ञानमाला भजन कर्मी पिनेको लागि चाहिँ थो मूल मन्त्र न ख नखा चाहिँ ताका छ हजुर छिगुमे निनि ढुङ्का नेनामिङ्गु जीवने चाहिँ परिवर्तन होला तका सुना धागो दुकेमहरू अयो मंके बहगु छेन दुकेमहरू छिके जिता चाहिँ यो कुएडो छ दादा चाहिँ जस्तै जीव मैला मैला ठो जग्गा टेचोने मैला ढाउ भजन जिता त यो छ छटा त निकाल अले छका ठोनी खन्या ठाने जीव थो एकदम यो मे है अहिले थो भजन हालेले चाहिँ वो बुढाबुढी पिन्ता चाहिँ कुचो नुगले ठिक अन्दासा नि वो बुढाबुढी पनि चाहिँ वो भजन हाले सिधा काली कवया मायाना जो ए जो उसिना चाहिँ मायन दियो अहिले वो बुढाबुढी पिन्छ चाहिँ वो महिला महिला ठो जग्गा टेच्ने महिला काएको भरोसा छुए म ढाबले चाहिँ काएको ढाइ चाहिँ झिउ लिने खनिसा काएको भरोसा छुए मरु ढा वेकअप पिन्छ चाहिँ छुटेकी ढाल्छ चाहिँ छोराको भरोसा केही छैन ढाले अहिले नुगले मसिना चाहिँ वेकअप धुरु धुरु खोयो छ है अझ जो अहिले चाहिँ वो जुल आ दुःख पेखे चिउ वै गइले आश्रम साके दैया वो भजन जुल अझ यो कुयोको भजन चाहिँ झिगो भजन धाइगो सङ्गीत धाइगो चाहिँ गठे ढासा झिगो नुगले चोङो चाहिँ सुख दुःख आँसु हाँसो हो झिगो भावना अभिव्यक्त छ सुन्दर माध्यम खन्छ सङ्गीतमा हो अहिले साधना सङ्गीत साधना रहे चाहिँ साधना रहे चाहिँ आध्यात्मिक चिन्तन गठेना टाका ढासा चाहिँ गठे चाहिँ सङ्गीत साधना या हो साधना याले चाहिँ आज वो ज्ञानमाला भजन खलाए चाहिँ ज्ञानमाला भजन चाहिँ दुठ्याना चोङ चाहिँ वो आँखा छ चाहिँ चिन्तन यही निसाम हो बुद्ध धाएको छु भगवान बुद्ध छ प्रतिमूर्ति छ गज मखो भजन हालाय ठुलन छ भगवान बुद्ध गज 9वटा गुङ्गु गुण्डु धर्म या खुगु गुण्डु सङ्ग या खुगु गुङ्गु गुण्डु हो शिल दाइछु दान दाइछु मखो थज फुक दानशील भावना दाइछु ख चित्त एकाग्र गएना यागो थज फुक छ ज्ञानमाला भजन हालाय ठुकाको जुलजी है ओके चाहिँ ठो भजन चाहिँ जे ठय चाहिँ नापा खलामा लाछ जे ज्ञानमाला भजन हाल त एकदमै चाहिँ इच्छा दु है अहिले त तरङ सम्मेलन जीवले चाहिँ जे धराने ठगु छिहे चाहिँ सक्ले मुङ्गा चाहिँ ज्ञानमाला भजन या साधना हैन सम्मेलन छेउ जितन तस्का हालमा थियो तर ज्ञानमाला भजन सम्मेलन वन्ट चाहिँ जित नापा परमिसन मरुगा छैन ओके टुके चाहिँ आउनु मतलब रेकर्डिङ या मको म्युजिक भिडियो देखि रेकर्डिङ या ओके टुके वो अठे सत्तले पार्टी हुन चाहिँ भजन हाल्यो ढाइ छ धारणा दयाज नि छे श्रीमान या अहिले अठे नापा अनुमति मरुपले चाहिँ जिटा अहिले तस्क खुएमा आस्ति भयो
सम्मेलने वने मखना ज्ञानमाला भजन हाले मखना जिता खोइ मास्ते भयो मला हजुर अले चाहिँ जिता एकदम आसक्ति जुल छ सकलेस त न्याब्ले सम्मेलने छ जीवनी भने मखनी बेला जिता तस्कन दुख जुल हजुर अले जी लिपा जिता छु महसुस लाग्छ हेतेरी जीवनै मखनी स जी छुके ठुवने ढगा छ आसक्ति पे पुना जङ जी जीवनी खनि मक्का ढगा चाहिँ ऐना जिके छौ छु ज्ञान जागरण जुल लाग्छ जीवनी वनी खनि मक्त माला ढगा चाहिँ ऐना जा वो आसक्ति त चाहिँ जी त्याग हेना छु हजुर अले जी छ भजन छ या दुःख व्याप्त छ यो सत्य हो दुःख निरोधको मार्ग छ सारा जीवन धका छौदो ओके मुखडा चाहिँ अले ओके अन्तरा छौदो दुःख व्याप्त छ यो सत्य हो दुःख निरोधको मार्ग छ राग तृष्णा क्षय गर्नु नै दुःख निरोध प्रतिपदा सत्य दगा जी छ भजन छ हमेशा जिता महसुस जुल उबले तो जिता चाहिँ तो भजन हाल्यो जिता तस्क चाहिँ आसक्ति जुल खनि जिता त त्यागेन छ माला अले तिन मन सिचुएसन दगा जी त्यागेन छया छ आज एना उनी इच्छा तेन को दगा तर गोगो दिन चाहिँ त्यागेन जिमी धराने छ पनि नि बिन्छ नानी छ त ज्ञानमालाई लागि ठुली सेवा एना चनौदो छनुमको छनु चाहिँ छ एना चङ सेवा चाहिँ दिन वैटिनी बालाउ दिन वैटिनी नगा धैबि जाउ जिता जल लुम है अले चाहिँ अटे जुन चाहिँ जे गन्न वन्यु ख छुया ख जी मसे तर जी निरन्तर रूपमा ट्यानु मचासे ज्ञानमाला भजन सेवा एना छ न हजुर हजुर र थोय झोले चाहिँ विस्तार चाहिँ जी 74 साले चाहिँ अध्यक्ष गु दया दिल नापा सम्मेलने बोतिक्यागो अवसरहरू छैन परमिशनहरू तर थौ वही ज्ञानमाला सम्मेलन यहीमा नकिमै जो ज्यादिगु दोन क्षेत्रीय मको राष्ट्रिय स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय तासा जिल्ला वो युग पावे ढुंका छेजा पिछा छु दया दिल आयु अवस्था छु दोस ककना डाटे डामल लासा थो चाहिँ ठगु चाहिँ निरन्तर त्याग समर्पण या छौ चाहिँ प्रतिफल जित प्राप्त जो ढामाजी है हजुर नासा नापा जिन्दैन या रेकर्डिङ याउ सुटिङ याउ या काबी सम्मेलन वनि मते दया दया डिम आठौं कने चाहिँ जिउ जाइत हो मस्ते सन श्रीमान चाहिँ एकदम गौरवपूर्वक चाहिँ सपोर्ट याना दियो हजुर सो म्यूजिक वीडियो के सोई भले रेकॉर्ड याना म्यूजिक वीडियो खींचे ना वो हाली भले वो मास या दथी सम्मेलन या दथी वो दवली में हाली भले यो अनुभव सका कन्हारी सले हजुर सुटिङ दाइ छौ स्मित थौ अठिके जना सुटिङ या जुल मगो थौ क्षेत्र के मासे चना हाली भले जिता एकदम लुम है जी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन दोस्रो राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन चाहिँ जी सुना न मन्यो प्रश्न त नेना दिया छौँ छिसा है हजुर जी चाहिँ दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ जी पाल्पा हुनुहुन्नु है फर्स्ट टाइम पाल्पा राष्ट्रिय सम्मेलन सहभागी जी खन है वो टाइम या चाहिँ खुसी चाहिँ व्यक्त न साध्य मर्का जी है ले खुसी जो एक नाफा खुसी फर्स्ट चाहिँ जी दोस्रो सम्मेलन चाहिँ अहिले पाल्पा हुने खाना अहिले सक्लै चाहिँ कोसिस सेना चाहिँ यहाँ दिल अहिले का श्रीमान अनुमति बिहा दिल अहिले वना वेका चाहिँ दिल कि मदिल अब मदि वेका काठमाडौँ जी धरान सक्ले एक बस पास पे निनी पे जना हुनु अहिले चाहिँ वना अहिले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ मतलब लाइभ भजन हाल्यो मन त्यसैको चाहिँ प्रभाव दै चाहिँ जी अनुभव छैन छ अहिले जी धरान ज्ञानमाला सङ्घ सुनसरी धरान पाखे चाहिँ नमो बुद्धाय नमो धर्माय डाउ भजन छपो जी प्रस्तुत हेर्न है वो भजन चाहिँ जिए चाहिँ जुल वो एकदम जब जब मारले मनलाई बिथोल्छ तब मन झन नै दृढता लिन्छ ठुलो पीडा होला जो पीडा है जिता गुल्ली वने मह ऐसा न जी दृढ ज्या चाहिँ जी न्याना चन नका शब्द छ दुखे एकदम बाला हो राग तोडी के आधारित भजन ख अले वो भजन हाला जिपे ज्ञानमाला सङ्घ सुनसरी पाखे सक्ले जना चाहिँ एकदम मिखाटिसिना हालाउके चाहिँ आलाप तान सरगम फुकन्डो जो तान त है अले लास्ट चाहिँ सक्ले चाहिँ नमो बुद्ध ढाचले जी चाहिँ तान कया छ नि हो हजुर हजुर मिखाटिसिना वो भजन हालाबले वो भजन स्टार्ट हेबले चाहिँ मन त फुक्क डाँडा भरि पाल्पा चाहिँ वो आनन्द बिहा थे ताजिरा डाँडा भरि फुक्क वरिपरि सक्ले छरे जा चङ्ख
अहिले ऊ नम्बरदेखि लास्ट चाहिँ आलाप याना याना तान याना हाला 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 हालिसिडेका चाहिँ मिखा एक चाका चाहिँ फुक्क छरे जो चाहिँ छट्टा भया छदी छप्पा ज्या स्तब्ध ज्या भजन याना चले उठे जाओ गौरव जसिडको प्ले मटा तपस्या पूर्ण जुल हजुर मतलब लाइभ भजन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लिसनर तनापा चाहिँ कन्ट्याक्ट जुगो कनेक्टेड जुगो इले चाहिँ छौगु धर्मप्रीति उत्पन्न जुइ नि वो चाहिँ एकदम फर्स्ट अटेम्प के हे वो अनुभव छिसा गयादिला गुदायादिला जी थसन अध्ययन याना अध्यापन याना चाहिँ भजन चयादका अले थिथि हने बहपी चोमी गु न छिसा मेहलादी दक्ले य म चोमी चाहिँ सुजुयादी यहाँ मलाई थाहा छ छमहे डकाजा ढा मजिला मगो तर चाहिँ अधिकतम चाहिँ अध्ययन नाचनो चाहिँ जे प्राध्यापक आश्रम साक्य दाइजुल अन भीमबहादुर नकर्मिम्बा अन चाहिँ दुर्गालाल श्रेष्ठ दाइजुल अन धर्मरत्न साक्य दाइजुल दाइ ढा बापिने उमेर्या ख तर जी दाइ दाइए ढा सक्ले बापिने पासा ख वस पल्पी यक्को यक्कोन्डो आ नुनु पिन चाहिँ यक्को बाबा लापिन चाहिँ ज्ञानमाला भजन या चाहिँ लेखक त चाहिँ ठाउँकने खण्डु ऊ मध्येमा चाहिँ जिटा थन यसले ठाउँकने किशोर दुसो वज्राचार्य दाइ छमा वेकन चाहिँ एकदम फरक धार्या चाहिँ ज्ञानमाला भजन त ठाउँकने सोपूजा वेकन सोपो वेकन चाहिँ सपटी जिए हालौडो अमरराज दाइया सङ्गीत अटे बाला अहिले चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट धार्या दु ठाउँकने अहिले हान चाहिँ यक्कै ठाउँकने चाहिँ अथवा ज्ञानमाला झिउ थो नेपाल राष्ट्र ज्ञानमाला समिति चाहिँ ज्याजो नै हेन चाहिँ यक्कै चाहिँ ज्ञानमाला भजन चोमी पिन यक्कै चाहिँ उत्पादन ज्याज गोछि थिथि थासे झायदी बौद्ध धर्म जागरण यानिति अहिले ज्ञानमाला समिति न गठन यानादी अन छिसा चाहिँ छुछु चाहिँ गाइड याना दिउ ख मेजका हालेको ख कि धर्म जागरण याना खजी कसका नालिसल बचाकला वो चाहिँ गए ढाना चाहिँ जिपे चाहिँ धरान मना मको दक्षिण नापा चाहिँ जिमसँग चाहिँ छुया ढासा चाहिँ बुद्ध शिक्षा बुद्ध धर्म कठै चाहिँ आसन ग्रहण ढुङ्गा चाहिँ पञ्चशील जिमु ज्याजो सुरु चाहिँ आटक जिमु बैठक न पञ्चशील प्रार्थना या ढुङ्गा चाहिँ सुरु चाहिँ भगवान्डे न्याउने चाहिँ दीप प्रज्वलन याना पञ्चशील प्रार्थना याना चाहिँ जिमु बैठक सुरु चाहिँ अठेस्टु कार्यक्रम हुने बेलामा चाहिँ आसन ग्रहण ढुङ्गा चाहिँ पञ्चशील प्रार्थना याना ऊ कार्यक्रम या चाहिँ उद्देश्य छु खले उन्य भएको जिम हो अटो ज्ञानमाला भजन हालेको जकमको छैन ठिका हे हालेमा संस्थागत विकास छैन याना उनी ख ढका वना याना जन अहिले जिमी चाहिँ आना छिरङ कठाउन चाहिँ खुत्रुके बच्चा ढका छ याना दैरो उना चाहिँ बच्चा ट्या छ बालाउ बानी ख खुत्रुके बच्चा ढका चाहिँ कन चाहिँ खुत्रुके बिहा उ खुत्रुके न मुंगाटा ढेवा चाहिँ सोंगु बोठला चाहिँ सोंगु क्षेत्रीय उपसमिति स्थानीय ज्ञानमाला नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला ढका बोठला छैन चाहिँ बच्चा ट्या बान्न या गाटेरो है उके चाहिँ भक्तपुर पाखे चाहिँ यो चाहिँ सङ्कलन ज्या छन् खण्डुगा है अहिले चाहिँ ठुलो अहिले चाहिँ हान चाहिँ धर्म देशना चाहिँ थन यसले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ जिमिथो बौद्ध ज्ञानमाला बौद्ध जागरण ढकाइले चाहिँ भन्ते पिनु पाखे चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ भन्ते गुरुमा पिनु पाखे चाहिँ थो बुद्ध धर्म सम्बन्धी ज्ञानमाला भजन दया भावार्थ व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुए चाहिँ उके चाहिँ बाला फिडब्याक त वया जंगलो विशेष रूपमा चाहिँ जिन नाचन दैने ज्ञानमाला भजन चाहिँ सुरताले मनोरञ्जन जको मुखो ठुके ठिके मागो अनुसरण या मागो योको विषय जुले चाहिँ त्यो विषय त चाहिँ जिमसँग चाहिँ फोकस याना चाहिँ ज्याजो यहाँका वया चनाउँदो अहिले चाहिँ यहाँ दान याइ पिण्ड चाहिँ सम्मान या गुजुल मखो श्रद्धा दान याइ पिण्ड सम्मान या गुजुल गुरु पिण्ड हनेको ज्याजुल अहिले अन्तिमे चाहिँ फुक सिरेका चाहिँ हान पुण्यानुमोदन याना बौद्ध परम्परा कर पुण्यानुमोदन याना जक्का हे चाहिँ जिमसँग ज्याजोको चाकी याना टाइरो हजुर खयको नेनेको दनी तर इया पाबन्दी हैन किसा त्वाथेमाको जुया चंगुतो थन्थिङ कथे ढुङ्गा ज्ञानमाला यासम्म साधिकासम्म उपासिका वे ढुङ्गा वे कयु स्वर मन्यासे चित विदायाना जिहे मको वे जिया बचाकला
सब मानव आबुद भनौ शान्तिको सन्देश दिँदैरौ सब मानव आबुद भनौ शान्तिको सन्देश दिँदैरौ लुम्बिनीको चिसो हावाले विश्वको ताप हटाऊ लुम्बिनीको चिसो हावाले विश्वको ताप हटाऊ सब मानव आबुद भनौ शान्तिको सन्देश दिँदैरौ हजुर जिसित दुःख बियाचना इले भतिजा थाक्याचंगो इलेन जिसित मेहालीको इना पेनाचना गजुला चिसा आठो खस नेपाली भाषा पति नेना जुला नेपाल भाषा इन छपु नेनिमाली दुःख दुःख पेखेछु गइले याए फैमा खोजी धैर्य मने जीवन केवल दुःख जागो अनुभव जकहे तै गइले भगवान छोपी लुमनावेगो बुद्धं शरणं गच्छामि भगवान छोपी लुमनावेगो बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि दुःख पेखेछु एकको सुबाय देशना छना आ ज्याजस भागो इन वेदुङको गुजिया जिगु खलबला नेनाचना दिपि सकल सक्ने भाजे मेजिपिन्द दक्लिलिपा छुथयादी दक्षिणा पाजा बहिनी शकुन्तलाई त र चाहिँ भाइ टेक्निकल सपोर्ट है क्यामेरा पर्सन भाइ त चाहिँ आपला पास भाइले छाएको न पि सक्ले हने व पि सुकुमी बाजु मेजु पिन्त दुनु ग्लनी से चाहिँ अभिवादन दे छाएको न नेपाल राष्ट्र ज्ञानमाला समितिया चाहिँ ठठे ठिठी ज्याजो जोना चाहिँ जिपे चाहिँ छलफल पिनु न्यने वे छलफल पिनु माया सद्भाव ठठे दया जुन्दै जुनसँग चाहिँ भल सकाया जना सुबाद हजुर ज्याजो सचाइदिला इ बियादिला केही नीतिन एकको सुबाद जना सुबाद हजुर सक्ने भाजु मेजुपे ठाउँ छिस ज्ञानमाला या स्वर्णिम युग देखादिम छम साधिका छम उपासिका मेहालामी रमना श्रेष्ठ वेक नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिया नकिमेजुन जुयादी लविकालन धयाइ दिदुङको कुदु ज्ञानमाला सुरु तालिउजक वो साधना मखु वो मे हालेको नीति ज्ञानमाला हालेको नीति ज्ञान यागो आवश्यक जुइथका वेकला थयाइ दिथुङको हेदु नाप ज्ञानमाला मुक्कयना भजन जक मखु थो विशेष याना चाहिँ धर्म जागरण वो आत्म जागरण या माध्यम न खतका वेकला थयाइ दिथुङको कुदो थवेगु ज्याजो छिता गतेता लक्षण सला सुझाव जसा पकेना सपुते दिथका फलसकासे मेगुवाले हाना मे मछम पहा जनाजी चापासे वेगु हेजी मेगुवा ताके नीति चिता न बाहेको उजा बियादिस थमिया तबा सुबह